Tini aidribo case screen bagai ang kam khai dong office Sunday phone chini off sekere tam ningke off officially off the tongo phung kaham jotono ang norgna ni channel o taisa lamsogo ang tabuk tai kaisa chini office thangi tongo tai kaisa office ingke 200 meters kasal je present office by angke kasam office ba asogo katal office ba asogo katal office angke ang senior council by bobai asogo bobai asok din sajago bin office tini aidribo case screen bagai ang kam khai dong office abon diboro angke ang kodo thanai ani duita case tongo high court abo 330 o fix khaijak abon bagai kodo thangli aidribo ang ani thangnai video one norokno sajak jeng Jawaharlal Nehru University o thangai jeng sports meet khaina hinai abo videos ang je kisa namani ang norokno phunungnai norok nai tongdi ang tabuk phone office sigo tabuk baje tongo almost 12 o'clock jeng oro kam khai tongo janjani ani loge tai duijona advocate tongo ulklogo naimano ang phunung nai brok no obonke ani friend bo ang singana bono bo kunu da sanmusuk kamai do you want to tell anything norok naimano bini table besek file mang obo bochini file mang ani file mang sobo office ni tabuk ang kam khai tongo ninge oro bo joto files mangno tai masa advocate tongo boke advocate atul do you want to say anything to my subscribers chim dinner khase khajagya ko chim abo order itha abo ke chicken biryani abo ke roti abo ke chicken asuk no tini ni ge asuk jira no ang khana taisa katal video phunung nai norok nai tongdi phung kaham jotono ang norok no ani channel o taisa lamsogo tini ongka Sunday phone chini off sikere tamningke off officially off the tongo haifono jeng nalia tamningke jeng tini kaisa state level meeting organize khayo oro Indian Social Institute chini meeting o kabangma topics ni tei jeng kok sanai ani topic hingke je PWD candidates brokno bahai ki harassment khai apni topic o ang tini kok sanai because ang recently Delhi High Court o tinta case abo jidika tinta case jitiman pore ang tabuk ta kaisa case khai tongo abu bo medical ni against no norok naimano o building bufuro abo foundation stone laid khaijak abo president of India Sri D.D. Giri 1971 bo o building inauguration khayo abo norok naimano obongke tha bolchu chini ka borok bai ase kotor saimia butitu do tongno kare roni campus
और tabuk registration no jeng register khai tongo ani yang dol boke Bikran sir jeng kene no khai tonglayo ke yang kita kesa advocate bobo boke Haryana ni phayo oro hingke jeng tini lunch khainai teresa ka bose yang bu building boke temple naithok abo besuk bahagi architecture khai kai government building rakobo hingke abo hingke Jawaharlal Nehru Stadium norok nai tong manobo ang tabuk oro satsa ko si faijak pura nokbar sip ongin tongo ani ulklogo naimano buseng naithok building rok oro cha nangani phaimani ani cha ke oro ani dolbai state level meeting o kabangma topics tei no discuss khaiga boi testimony rok safayo brok kam 18 months kam khaise brok no rang rok rijak yang ke tai je promotion rok brok ni kamo rijak ya tam ni bagi ke brok ST SC ketai women's stock ni brok ni rights rok ni bagai jeng discuss khaiga ang jeng chini tripura bo jeng omai ke every month meeting khaina nango ang kha khayo jeng bu omti project rok manai chini tripura o jeng chini para o thangai jeng brok ni rights rok ni tei explain khaimana tei jeng chini rights rok saima khangke jeng bu fight khaina ni haida jeng bu chini rights violate ongoi jeng haino chupchap to tongi meya jeng chini rights violate khangke jeng fight khaina nango norok je o saka nungmani obo joto solar mangse busuk solar ri tonrok oro acho khangke abo set bumano kebrok electricity bumano aro bo norok nai tini chini lunch nge roti anin dol oke ya brok chalai tongo bro he is advocate Umesh, she is advocate Somaya, advocate Atul, advocate JP. हाँ, मेरा नाम एडवोकेट सुमैया है। मैं सोशियो लीगल इन्फॉर्मेशन सेंटर में एज ए एडवोकेट काम करती हूँ और जो हमारी संस्था है उसको लोग ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमारा 1 डे स्टेट लेवल मीटिंग का प्रोग्राम था। हमारी पूरी टीम आई हुई थी अधिवक्ताओं की और जो एक्टिविस्ट है वो भी आए हुए थे और अलग अलग सोसाइटी से जो भी मार्जिनलाइज्ड लोग हैं। मैं एडवोकेट अमरजीत कुमार सिंह, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर सोशल जस्टिस दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी। आज इस कार्यक्रम में जो कि सोशल लीगल इंफॉर्मेशन सेंटर के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया गया, तमाम संगठनों के सहयोग से ये पब्लिक और एडवोकेट्स के बीच में एक बेहतरीन रिलेशन स्थापित किया गया। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन आई थी डिफरेंट सोसाइटीज़ के डिफरेंट मार्जिनल सेक्शन से लोग आए हुए थे और ये सिलिक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने बहुत ही इंफॉर्मेटिव वे तरीके से सारे प्रॉब्लम उनके सुने और उसके सॉल्यूशन बताएं। डोमेस्टिक वायलेंस के मुद्दे पर हमने बात करी है। तो डोमेस्टिक वायलेंस को लोगों ने इतना हल्का बना दिया, लेकिन अगर हम आज की सोसाइटी में जाकर देखें तो आज भी महिला डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रही है। इतने सारे कानून बनने के बाद भी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। आज का जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम बेसिकली बेस्ड ह्यूमन राइट्स के लिए था, लेकिन इसमें कुछ नया चीज़ मुझे जो सीखने को मिला है वो ये था कि कुछ लोगों ने कहा कि शेल्टर जो है, शेल्टर के जो वर्कर है जो काम करते हैं एनजीओ के द्वारा हायर किया जाता है, ये मेरे लिए नया था। और एडवोकेट और पब्लिक के बीच में जो फियर फैक्टर है उसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास है और हमें लगता है कि हर महीने ऐसे प्रयास होते रहना चाहिए ताकि तमाम तरीके के एडवोकेट्स के रूप में पैसा ऐंठने की लोग कोशिश करते हैं उस पर रोक लगे और सच में वकील समाज के लिए काम करें। ये संस्था कोशिश कर रही है कि अपना बेस्ट दे और उनके सारी जो भी इशूज है उसको रिजॉल्व करें। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा।